Tas malungil total marbek ladro kuy tukwado tangal din mutal minginar adal may program na kita umu ra 10 a.m. Tigel delegates elect, mar legislators elect nga al officer olbil kukul akor sat shakti ready ktir direkal nga nga akor akadebel session at tilo mo ulay gal al-dadur al-tutaw makadukura di mingilar sa gilag tamal mo already ko kita mo presented tirakal delegate elect sa mar legislator elect matirakal governor elect. Okay, malsumong ko natin ka kamralit yan, yung mga fulton mo ng ngarbitar ka, uya ko kam shake hands, and to ngil tutaw, I love you. Aquí direct el quadro ngit tigel adray ral mo adray maliga kasi please em kuradi ready amaliw just in case. Request number
VR. When you can, as soon as you can, cut off your camera 3 seconds level. Fuck, the wind's pushing the rain through.
Will tutaw reply. Again, will tutal marbekladro gui tegido mesa teme de maldim de la 10 more minutes. Tau tangal di oil tetriar bekladro gui il mei merkong bodo mu ra program regidre la tutaw. Okay, again, malungil tutaw. Marbek ladro ko, again, malungil tutaw. Itutal mo na former President Gidra, Armang Saul, Dirakul, Ngartiang, President Chanson Toribiyong, Yagida, President la Senate, el Dirakul Mermatalor Gidra, la Speaker of House. Kung ititigil el speakers, el alsils, tigil guest speakers, mabel nga aging lead, the ready gidel mo umura program, el tutaw.
Good morning as well to the U.S. Ambassador. Ambassador Nielsen, thank you for joining us this morning. Japan Ambassador, thank you as well for joining us. Thank you. The Diplomatic Corps, thank you for joining us this morning. Okay, once again, Clute Alaska Ushers, Madil Lumakrar, Tigel guest speakers, El Alsils, please sevel nga da kingalir, the ready to lo mo program El Altutaw. Okay, Clute Longitra at nga karaklay, ma-please sevel telor tiral. Kuala raklay, ma-please sevel telor tiral. Guest speakers ng artiang. Usher. Okay, okay. Hoy say hindi ang malungila dalang a clear say beere by dil nga say. All right, malway say era domul me the please the kida klol prot ar adrairay kumran masulang al mletlor gida al maral klobol seals eto kubet sel seals el mer gida adrairay marbekla adray bay ko mal masulang ar rokuy. Okay, malway say mlamo 10 o'clock magdam lamo ready lo mu ra program. Hindi sige dato ko mail nakakataw tangal di oy lamong one more guest mo do mo ra program mo subes.
Oh, gigida. Ay other talwang al escort I guess tergid el mes so isa ba. Walungil tutawe presidente. المساولة president tergid el no se el metalurgid el mal tubet el sils el gidra adrai. Thank you. Okay, ushers, ready to give? Ikadam ready, welcome Raroguy, legislator-elect, delegates-elect, madirek governor-elect. Okay, gulungit the clear tial hallway, Roguy. Oh, thank you, Minister of Education, for joining us today as well. Kamal Masulang. Wera dolmol, medigo ay sa sengarngi photographer, yung kayang gel official photographer, gider el alsil sel Alpert, masal suko mga suamal direct kel kukor uspe a services rengi, yung mal sa ML ngi after. Di gyol ngi tolo se please lakadong sangara osngel mul sa el mawngil el masya sing electrical elected officials el altal sils ak direk kalol ngi trabek ladro kulo se madengela se komula balay makabung di gyol ngi ta se morer dahil alay mabung masaluri ra program mabol mere kang lungu or sel closing prayer mo ko ngi pa adbigi sel mol alay okay magyol ngi ta sende ka mol alay ti sel oral melody wa at tial hallway. Okay, are now ready? Sumkamlay mulol mabitang na modakal sa emutal morabitang.
Okay, Malawaysay, ladies and gentlemen, please welcome our delegates-elect, legislators-elect, Real 9th Olbira ng Umalbay, makadama mo ra legislators-elect, please saklol prot, legislator-elect Helena Royce, Yoichi Arurang, Lobengela Ira Edwin Arurang. Saklol prot legislator-elect Stephanie Ngir Oymay, Lobengela Udalel. Ma nephew ngira Cairo. Saklol prot legislator-elect Dorcas Ora Alngiru Ulbad, Lobengela Ira Bernard Sikyang. Saklol prot legislator-elect Sherman Daniel, Lobengela Ngalgel Saal Ra Daniel Coterod Sherman. Saklol prot legislator-elect Ralph Kanay, Lobengela Ira Ripka K. Kanay, Mangalgera Kaylin Kanay. Saklol prot legislator-elect William There One Day Hotel, Lobengela Maasringira Marchib Ab. Saklol prot legislator-elect Sano Sakuray, Lobengela Ira Lucia Santos Sakuray. Saklol prot legislator-elect Reagan Sidoy, Lobengela Ira Ikrabay Blesam. Saklol prot legislator-elect Leoben Teriong, Lobengela Ira Virginia Chini Teriong. Elakad mo our delegates, Saklol prot delegate-elect Travelurong Esang Lali Ikluk, Lobengela Sister Ngira Regina Proy Ramsik. Saklol prot delegate-elect Travelur Oygul Richard Rihart Irey, Lobengela Ira Sayang Irey. Saklol prot delegate-elect Travelur Ordoml Torwal C. Gibbons, Lobengela Ira Corinne Silway Gibbons. Saklol prot delegate-elect Travelurang Rusar Kimberly Lorionov, Lobengela Ngalgel Rasali Agitaya. Saklol prot delegate-elect Travelurang Rulwobl Kalib Telay, Lobengela Ira Chun Telay, Mangalgera KJ Telay. And lastly, Saklol prot delegate-elect Travelurang Atkib Brandon Bauso Giramur, Lobengela Ira Suset Prigul.
Okay, el time kulngit the welcome ngel Governor-elect Rablura Irai State Norman H. Ngirat Abot Governor-elect Lobengel Abil Damiana Ngirat Abot escorted by Warang Peloy Lomtera Youth. Thank you. Kulungit medik pakatakli Angelul Bangela legislator-elect Stephanie Ngir Oymay el udlel Riva Ngedrong Marino o yak malungit may corrector saying Mr. Ngak lutal na sa close prot legislator-elect. Okay, malaway say el altam يقولني تربك الأذرقوي تجل سبقرير ما بدأ دور إذا درسي تلسيل سرقيد سلبول مريقان لونغو إذا ترانغ دي دور الدروغيرا national anthem مثل state anthem البول بسكيدا Irai Elementary School الالتايم يقولني ترى Father Ras Saburo ملمي بول بسكيدا invocation. Bodo otui lang lung edel logiutial kadebel badasel bok iwil mergid mengaira salmora dartem okwam eim om siungel arubak ke Dios el merar adal muarubak amalmal traikel rogui lorul e ub rarogui lomrelel me der trigel rokui lo makdong ringi trigel lo makdong ringi el ngaringi rarang rir mestrir alo spe trigel rokui melu ringi ngoreng on trir eol sobertir podolulu rubak Dios lo labarokui el krisi el dingar el diakaw lebengren kikmal merenga sulem lo sab amal kamamal rokui el mekel diber el alsils el me rubang lo bengela rolela edolem el me doli edolmi ti al mobes el kabelmen travelu rai rai aki medenge rubang e umarang at muka rubak araklisi malom semal malta aki dibel oil ol tergok kar kamamrakaw Aki may malol tergok ring kal mo bees el mukabernor tial belu wal molo merubang lol ngsew ringi raw relel e mo makra ringi al sel rolela ul karwim rolela lamtem aki rekel malol tergok era mo dala ol bir tial belu era dirumel bay wal ngsew tire rubang direk lurelir mangar alir gol sabir lo o tau taigel tokoel nia aurung ulirar adar tial belu e direkal urung ulemel merkamam wal mol me ubang lol ngser kamam rokui ma selbek gibem kaldibel el mangatmok la awai gal tokoel kiram arolela lamsem rolela ulagar wim arolela bal kilarngum bol rolel olisiam emo makrar kamam rokuil sils lagi tuak lerubang el moraikel toko el nyambo dia kal sabam ede kal morolel ngwayal tameli arole lak lemrang kamam ul ngeser kamam rokui bol sabam el dibel oilot lo marang rang lege mel Jesu Kristo nyam ladel kiram ekel mangdre delo bungkem kau ma eda oreng dital Dios el morar baloi se komsulang Malmasaula Father Ras Saburo el altaim mo meskida national anthem lo mangel sel Irai State anthem arangal kara Irai Elementary School. May the please the basterira close proto.
Nga imadan marawluth, po ta awa banderang, bolong itak national anthem. El altaime kita morong el IRI State Anthem. Luton mo maskit tirakal klabokol ng alged ra IRI Elementary School.
Okay, madalutol Mr. Aklol Prot at tikal nga lakala IY Elementary School. Lamos sa beedel mo dong okla. El alta me akmulngi tarangayas kay Ray Tyrese Tangas El Oserd Bolbaskida Sols. Ali malangil total or kami ragoy, kakangkle ka Tyrese tangas elo sekad, yak mo mga souls. Makmo. Oh, the swak. Oh, the swak le lang. Ema the malaso yang, ale rubale deng makngit. Ada talbagale en ungil dia kada goliyang emala kada gole tat morada albor kada som bailo seria da som baila kada gole edoigan ngu oroy diyang Kamal masulang Almasaula tangas el malungil sols el altaim yak mulngitra atangak lel delegate tergid Victoria Vicky Kanay and Kanay el direct el former governor Rablu Ray please el Mel Baskida welcoming remarks. Malungil tutaw. Ako tuluule, mema podo renga sule la rubak Dios. Artian malungil yang atang koramo uube presidente di tidal koram mal di dia ka ul magadamal lulu ulwase nakalboring ya ul. Magadamal merenga sule la rubak Dios saraklisi ela badenge del direk. Ul man sep edel ngartiar el arrokui. Akmal pokulingitra aklo reng ebol sabe el mal mo recognize ebo the dot keo rarbek la adal tiram lo sabin me bengeder el al sils niya mal to bet sel sils gidar adray ray mang kadangarang rusar kadamogi o mungul kadangarang rusar madi boku kudong yang klela tu ermel marangaray mi so lang ebo do susra arbekal rubukul mar sila blu ray kol ngira ke marangaray ray makol tu ermel marangaray mi makol ngira ite marangaraw ubong makol space marangarat kobel makol li adar talwang marangarulwong makol ta'dib marangarami piregal bodo keu edong madaw larang ardalal mar masil ti albolwad ray tiregal bodo keu edong madawra rokuil marra dalel ay kalngi ata ar maklim al aldabe rablu ray kida mal ngal tanga tale bolwad ray ang aringi ata ar maklim al aldabe ra alsel ay kal klol marengada ang aringi gegi dal ta ar maklim al aldabe ra sal mardil magadamal merenga sulir aku mergal osengek yang arinyar maradalel maradal ay gal aldabe ang lobang kederel al sils piregal pongud keu rarokuil magkakarel at maram kekarel radil rabal wadaray rail tirataloir kederel al sils piregal bodot keu rarokuil adray ray al tatangaray krela blu ray may krela blu belaw dito bebir rikid magadamal di mo Keortir, el gerel ti al sils, el togubet el sils, el gider el al sils. Aktireg el mal el mout keu,
Tirger rokuil diakal adray-ray hindi takera blu-ray-ray el alsils. Tira direk lol nga seurgider om ngat maklela balwad na blu-ray-ray. Diakal adray-ray hindi taker ti albalwad. May makulangit tirgider rokuy. So lang ebo da dak. Ebo do sus edo kew. Edo nga madao ler tirger rokuil tira atogubets. El kol mar atangak lo okyaksang al tiram lo sabiilo banggeder el alsils. Makmal ngutel te ale mal mo recognize mo outkew mga madao ra atangak el president el surang al Whips Jr. matiriger roku il cabinet minister seringil tiraul banggel mer el alsils. Diregel mal klol atangak tiraga nga mal masangal adem lo sabiil taloy gider el alsils. At ang President ra Senate, al Hokons Paules, marogul senators, al tira o ang gedre al sils. Al mga limarikip. Diregal sel mal tubet, sel diregal al way al sus, mga madawal, o kaya mga madawal. At tiragal, nga tangakal speaker, ra House of Delegate, at tangakal Sabino Anastasio, Marbekal delegates ako mes at ngayar delegates ra Bibira State el tuloy gidrel al sil sam ko mal masaul mle. Diregal mema boda dot kew the Crete and welcome ra Rockwell Diplomatic Corps. Kumes ngari ambassadors ra Miguel, ma Taiwan, ma Siabal, el tiramal diregal masaul ngari sulil merablu ray. So thank you for coming, ambassadors. Diregal mal klol atangak gibom recognize gimot keura rokuil governors ngaringar governors lakal wide tatlo gidar el tutaw governors legal baby rablu madiregal atangak speakers legal baby rablu el tira talo gidar el sils so lang mem madiregal boku keur tirger rokui akmal diregal mal marenga sulira rokuil at el tiram los sabir el maledai sertir me banged el mga limergid el tial mal to gubet el sil sergid el al sils ko mal saulo rokui el los sabiul me bangamamar el al sils aktiregal tangara platform aktiregal mal ngutial te alle mo recognize ra speaker David Orrugama, el ngia taloy kidre el alsils, comme saule speaker en le taloy kamam. Diregal, I say, sel mal togubets, el ngarbabet mol, el olsus, mo obreng el saula. Amor akol, raklay, marubul belaw. Al tam loriw lending sel mal togubets, el ngararang mamar adray-ray, tukuni oykul. El mora angkal rubak, araklay. El yamal misaul el lultita al sungul metalor kamamar el alsil sab kamal misaul edang eraklay iregal al tamlo lubong le di rawud sending mal ngara al selarang mamal mol el lobrao do lomreng al saul welcome el mora akol eraklay diregal el alsil sen mal togobet sel sil tirelel mo mesetil dong okrtie makmal mo recognize sa tir, mal marengas sulir la Dios, al los sabiir, al sisi abadangir, ubang kedar el alsils, pang atangak el governor-elect, material legislator elect, para delegates elect, al tira sisi abadangir, al los sabiir, ubang kedar el alsils. El alsils yung maral, may warang mamar adray-ray, kidal adray-ray rokuy. Letya kidal sel, el momang maokdem erurak. Selbodom urarak yung way al 42 years yal constitutional government tergid. Tiang amo mangongetiw el constitutional government hindi dom urarak yung way al okdem erurak. El do tabe el orur tertial el niya constitutional government tergid. Mangmal girel el alsil sel malt mewarungud. Lekadam amalalam sel el ngiya kuk tabe el mga tmok rakabremen terkid el mo girir adray-ray mabulwad adray-ray makadamaral malulu marenga saul wase pol sabe el malmol malululu el mora rubak el Dios
Bolo maknaltangater tira melingilt, tira elect, governor elect, ma legislators elect, mar delegates elect, almos sabiir el maral blakarendir, loriol lo mabud o makaltareng, ebol sabiil loriol mering el girel adray ray, mabluadray ray. Akmo mga simeran malbi el motel mal welcome arbek laad. So lang direk al mother siya congratulations. El mortirgal tiram lamangil tel governor elect, ma legislator is elect, ma hamlets elect. Ak malolitra rubakal Dios tembolo makiltanga tergido rokoy mabalwada ray ko mal mesulang. Malmasaw la at ngakal delegate Rigid, Vicky N. Kanay, the former governor, Malmasaw la sen manungil al speech. El altaim yak mulngitra Chief Justice all the eyes. Yak man ngal tangata Chief Justice el nosab el me mangyadal tigal officers gider el alsils. Ma kulngitra Chief Justice ma pol wedingi. E kulngitra tiger roguy el legislators elect el bol do roguy el weditil mom edal. Okay. Tilkar el angam lam edal mawera bol digim saygal korsa se mro dabas triat elir mel borsel obis sektir el bol got makli awrerir. Okay, malwaise el al sils en maltubet sil sils tiral lam edal direk el tarak malklo tutel el sils el mergidar adrairai le tiamo mongodei ma ongerul regil au atmelan la rabulu rairai malwaise el altam ya kulngi tarangayas kal ngalgelairai el mis warang peloy melmei edungu tal telgibel time edo there's the three tigel milu sertial au atmelan la rabulu adrairai. El altar, miak mothers
Tersterir Trigan Millo sa Constitution Rablu Rai. Okay. Trigan Millo sa Raw Atmelala Rablu Rai. Ang aring aluy matay. Ang aring arpeviler term na maudibus radalong ulit. Mauera po kung wang clear. Yakulingit arbek laat, mabadat talaak di edel seconds. Ebadalat katrir tirgal milu sa ertalu at melala rabru rai. Tirgaigit tirgal milu sa Constitution rablu rai. Makmo omo alan mongui wang clear tirgal dir kakkei. Sa the board tirgal ruba karaigal balu. Hindi imong at kere elang. Ngel ulum teera other day el Richard the heart ire rabulura oigul e adra olbire el altan. Trigal kuk ulum teera Hamlet edir kakkei ang aning atage waringil lam teera ngululwabla. Noas Araymun lam teera ngatkib. Ma former governor Yosita ka Adachi lam teera oigul. Tirigan mara at large. Ang aring Dr. Victor Yano, ang na President ng Constitutional Convention. Maatanga kil Governor Tmewang Nulbay, ma Mrs. Marta Yaad, ma Mr. Lomi Sangir Makur, maatanga kil Charles E.R. Obiang. Tirigan rubak, emlamodibus radalong ulit, am naring yakwol el ngiraged, ngiru ulbad, well, kual el iyader tulwang, Paules sa along, kual el taadib tatsuwo kaming aksang, Mr. Venancio B. Sasawo, lamteerang iraitay, kual el Rodialul Emiliano Ingerakli, kual el Adalbay, Rurior Rungulbay, Nirdimaw, kual el Uwong, Elibosang Eungel, kual el Ramangasaw, Leonsha, Miratkakla, makual el Tuarmel, Gegi Anson. El akadukok mortirikel na Hamlet, emlamodibus radalonglet. Maringa Raymond, Rablu, labtera Ordom, Marasabang Iralmaw, labterang Esang, Mameri, Rungulbay, labterang Rusar. Tirigal ko krirur trabalu rai erogir at large. Emlamodibus radalonglet, ang aring yang ngirangayang, ngiralmaw, Teriyong Bayo, Daniel Ngir Okbay, Maepasyo Marino. Tirigagit tirigan mleluy matayim el milus ra Constitution rablu rai. Ya Mrs. Sandra Sumang Pirantosi, amlemel asir. Kompmal masulang. Kaya alwaysay al-time edawtang al-mingtigil legislators elect selbol merege merkung el-luktel may. Sel-luktel may kita kuk mum dengil aset ngarang tigel kuk blal selector tirel mutling ergid ertial 9th al-olbi dangar umilbay.
Rain's gone. Huh? I'm gonna hold on to it. Oh, Legislator Hotel. Sila, the first speaker ng Malmotakla, kailan yan resolution. Nagwas ang mali, ito ng makalagilo ko yung ganito o karito. Apay, muto sa diskusyon ng sito na ito. Okay. Ano sila, Legislator Hotel, sige nila, sir, natin ako, o may mas senkyo. Okay, tinigil Robul Gongit yan, Resolution 9-02, Duoy. Tinigil Lomtol Dundiak. Padat yan, Resolution 9-02, ang nakay. Ako kuno ito, bang itinugtan mo na short recess, and Mr. Atel. Tigel adray rail mo adray maliga. Talgibal moklo aus. Ngarnya ilum lama direkal kura di sumo so milaw snacks sa mil kura mau sa amliw o snack tigel talgibal mo ko mangala a process and di tirgagi del dir ka o kokus. Okay, tigil kita mga tmok kertil malmay. Ya kita arde la relil bay mlamay at tiradi ka ngan obrolil may mo. Mau subes ang folder nga kan malagi ra murtila sa komor at miu. Okay, tigil kita assure selma ready. Medalutan Mr. Aklol Prot at tirgal legislators elect at tigil kita mla rumula kutmok la relir. Alsel olbil medalutan welcome til mera a stage. Berendak poklu telo mas ang clear mla welcome tiraw alel. Medalutan Mr. Aklol Prot.
Okay, LYC, el angak malmutulol ngitra Chief Justice ngiray galaw, malutal may, nilakad mo motioning itigil mo meedaw, el mo officers, tialong etiulol birang ar umalbay. Selbol mrek, egida mo imul el mo meedaw, ra Governor-elect. Okay? Makot, gelmilngil tel mo floor leader, Saklol Prot, Legislator Ralph Kanay, pungit tel may evol me edal. El floor leader. Ong etiul olbi rangar umulbay. El morsel got kurbab sabek. Madios el nasuba. Elakad mo ngel milngil tel mo Vice Speaker, Saklol Prot, Legislator Stephanie Ngiroy May. Stephanie Ngiroy May, Ang kongil moldubem sabak. ang kongel Moldubem Sabak, Malala belaw. at Melala Belaw, Malulay galbulu. Maluulay Galbalu, El morgik tel gutmok langar ale. Emo Argik Telgutmok Langar Elek, El vice speaker. El Vice Speaker, Ong etiul olbi rangar umulbay. Raong Etiu Lolbi Rangar Umilbay, El morsel got kurbab sabek. El Morselgot Tagpura Babel Sabek, Madios el nasuba. Madios and Masuka. Elangya kada mo na Speaker, rel along etiu lolbi rangar umalbay, Legislator Helena Royce Yoichi Arurang. Melala Rablur Belaw, Malulay galbulu. Maluulay Galbalu, Emo morgik tel gutmok langar ale. Emo Argik Telgutmok Langar Elek, El speaker. El Speaker, Ong etiul olbi rangar umulbay. Raong Etiu Lolbi Rangar Umilbay, El morsel got kurbab sabek. El Morselgot Tagpura Babel Sabek, Madios el nasuba. Madios nga Suka. Congratulations. El al time, mo sube sa Chief Justice. Uer o moral. El al time sel mal klol tutlel direct el parte tel program gid. Makmol ngitra Governor-elect. El ngiya Norman H. ngirata avoid. Malmay abol me edal. Norman Ngirat Aboit, Ang kongil moldubem sabak. Ongel Moldu em Sabak, Awat melala rabulur belaw. Utamelala Arablur Belaw, Malulay galbulu. Malulay Galbalu, Emo morgik tel gutmok langar ale. Emogargik Kulgutmok Langar Ale, El governor. El Governor, Rabulura state rai rai.
Raklol Belura State Rai Rai. المرسل قوت كوربابل سبك El morsel kot kurbabel sabek. ما ديوس نغسوغا Ma Dios al masugak. Malwaisay el alblam edal tirarogui etemlamo delegates, legislators, ma governor. Please, the bastrira mut el taraklol prota. Tirgay ab es el mutling la gabelment tergid, rabel wadray ray. El altam, yak molngit, raat tangakl, el taiktorior gid rabelur belaw, el surangal S. Whips Jr., el tamal ngal tengah teringi lengar nga rolel mo ra angir e bangla. Okay, mahulngit ra at tangaklal Director Gid Surangal S. Whips Jr. Bol Baskida, special remarks. Will Tutau. Control el moral gira del mrenga sula Dios serti al mark bogal e Will Seals. Masel gora ترجيب الأول الغرة ملا أول كليت. غرة ملا كل أوروبا سل بيتر تجيب لو بتريد تجيب روبا غرة أماي ملا إندي غرة ملا ملا لكلا. أبلا المرال مrenga سولي على بكلات. ملوسة دلنا ارتيان Oeng, Ertial Bessel, Government Rablu Rairai. Diga me derut el misteri aklol prota. Ida mdengi lo hace el talboni arurten. Klo ateme del didibus radlang akled. Togarad lor dar sa sana kularael. Mangaraul. Mral olding el oblil. Gobernador. Ako meseng ملمرين لا عرورت دي كده عرتير على السلسل الأوين رتيال بس الغابرمنت مو أي سروا سيا كلول غابرمنت المينستير فايس بريزيدنت مانا عرتيال المي أوين رغميو أوتيا فول سبورت رغم الجرا بلو راي راي مر أدراي راي كده عم بيني لو سيا بلو راي راي ألتقى مكلول توي قلت له Kado mesra skojon artiang di dia liwi ule tel skogil di merum di tiang a ula karul mera blur belau ma kado mera suler adra Israel lol tara skogi e dire lol tara angiri gilen ya omgi mera dia kadil blur Israel blur orior mela ma blur ay meligil blata connectri mang klo angar alela a blur Israel Diregal kadamaran merenga sulir ersel open alis emstriate alla rabek la adra blur belau lo siga adra ok metem memru rablire rablu rai rai ngiria del ngartiang e oengara ablu rai rai kumesen ngartia leadership rablur belau to uni ngartiang president tra senate mas speaker kumra lo ase delegate tambangal mendengar ulung-ulung adra rai Matelang arti obong gemul, mul support tayel program rablu raira lo bangge. Aise. Gida amdenge lo ase gire del milisi auro raigal belu. Toguni gire del osiga aula karru, gire del osiga aula del ok. Mang lo mu la urered gobernador Kada mloniate eleda mlom kat ka ut melmo mura aurora ara hospital. Serra hospital la dongani lo ase kad mo mura ara hospital no ulen se el open al mut bebira te ara dalang ok. De gadir bora ara ira kad mal mrenga sule la spis mangira ite marubula ira el nakongelo ase bolse vitrigel bebira ra lo siga dalang ok. Dire kal bera blura ira. De kame dora sule ara ira girel se Ese areng ara adra ira el girel belau. Mang agumra lo asen renir arbek el
leitors makabonor tirarirur tiralo ase kadar murten momoshor ar adraira el moraigel gotel kurba bel sebe akmadero ase betul kaigel bel promise amlo malmlo ko mga lalis namang ko malaigel report card der kamuleng adiregal girin mo chegartilo ase alsela elal maral mel telarraga interarang yam lam gat mokle se ngar lamar politician ay ibro giram dingar se make sure report card ang willing ngok maral men excel senkyo di se girel ngar alet girel ngar alet sel sum gada ngora ara imol dal ngok el magalo mes lo ase ngara igel maklo tu tren girel tial trungal mga deksal adra asolso paydi mo ukora duli agi kada bel aldo dirges silubi etia delegata ala sa ora kayangas engal tial aldo rablur ngat kibe tadib engal sa ora kayangas amle oil badara angirigil metengal el moragamure mo melongota kalerang kayangas emlania rubakan klar masau rubakan masau emlekier ngat kibera blara ngar mangyang ngar manrang ya mau subesa ram sau enga adilak ni mabil tamlo tergibel kita drongolir tamlo kakasangak ya deja sal mo le aul ora mal diga karel to tira diga la motor de diga lado du mal di arti ari karel blind dit mal di namo aroi da drongolir mang temlewa ise ma imo ngarateliang mangali ruba ngarateliang tarak lab sea soa ma sueba el mel ngaragia dringirigi el mel maabal se el mora karger el momelngot al seba el me ngalakleng lora ubertial blirir ngo o el mengaringi ermi del mora karger el momelngot taigal galel ya tutang numutel en morme au imol tutang numutel lo mesra kargereng imlamo uyamel mang lutal momelngot oral mong en direk al mlot tuabra au bertial blai direk lo op senor op ba senor klel op mang malutel dula lo obeng enggal ok ngam titul so Ndingal lutal lo aisel so enggal masa asya moral mora kaya se mola kaleme la kamo do kamamele kama mal الرضا والولام kamama tial masamo okri ngaruba ngarabla dula alwase ya rang ngaram ko ngoro rangal ngal mo ngoro rangal so toy tia gide tial tira mle drongolira aungil masil longal el shera imol tulbol iul actualitia speaker oy maradro olbi makapernor tial blue raira waise tia imolongal el kamyama ungra ringi abebira time moriak lakabos radro ngoliw di lakabe ere molule bola kalsila dodu em kayureng lo sigir sel kotrungil gire lakyong le adrai mang
Akti modulise mo ase yung artial o yung argamiu alboring yang idin ngarang obisir kita open marugul ministerial kaltmok lo no sura adra akabalment tra blue rai mar adra rai komal misulang ya deo sa magtangat tra blue rai mar adra rai na blue bela rogin komal misulang Medalutel Masaklol Pro at tangakal President Tergid Surangal Whips Jr. Okay, al time kadam already Tergid el sel transfer of leadership kulngit mal musel tebl el May seguid el momes sergi o el mral May Okay. Tagi del table el moment seringi. Am akle deringi ongal. Yang arbe bulti alongal. Abanderang rablu rai rai. El lobangela u atemelala rablu rai rai. Gidel ngartiang Governor Mewang. Endi sa rela ulam no dal sa el tolorgi del program rel al sils. Dal tokubet sel sils. Ma dogi wala watemelala engel longingi la gobernador lo baklisi a speaker ma el altime yak molngitra speaker Dave Orugm ra ongyayal olbi dangar umelbay ma gobernador Norman H nginata boyt ra ongetiul kabelment ra bluray ray mabol katmakli selwalol hotel a oidel adredra ra ongea el kabelment ra bluray ray el mora ongetiu el kabelment ra bluray ray Okay. Alway say el ang edolngit tra Governor o ngetiul kabelment tra bluray ray el ngia Governor Norman H nginata aboit melungutial te al lebol baskit sel tokubet sel aldadal rel al tokubet sel sils. Karigik lang. Etabasul lamasyaw. Akmamuol merenga sulela rubakal Dios. Rel al sils. Emodal siasus sal morang iraget marangaray ray. Dinagal morang ira itay marangar ubungol. Space marangarat kowel. Turamel marangaray mi. Iadar talwang marangar ulong. Matadib marangarami. Dinagal mal mora delegat Victoria Kanay lom terigi dal mora klolol bilang. Maltugubet salsus. Amoraru bugul, mardalal, marangayas, rabaluray ray. Kumaral musulang. Material roguy rubak, marmas, marmagkakarelat, mar youth, maradray ray. Lulumu ortialo marail. Mer obis ra Governor, ro obrao. Akmaral mereng asuli. Elegi detial ngatiar elal sils. Komaral musulang. Akmal mo mereng asule la Governor Mayang Rungulbay. Ma David Orug mel speaker ra 8 lolbi ng Rungulbay. Ma aldalle la rogil leadership ra 8 lolbi ra kalulaw. Lengilaw relia. Tiak lolbi ra kalulaw. Olbi ng Rungulbay. Komral masulang namlewing iludor. Adinagal maltugubet sel suse odang sa ku dersil mora raklay mlamaray ra dalongalit marbe club gulbelaw. Adinagal mal mora President Surang Whips Jr. Adinagal mora Senator President ra Senate Hocons Paules. Mas Speaker House Anastasio,
marugul delegates. Aktiregal mal mereng asulir yaut keo rarugul governors. Marugul okyak rigitar adar irar el alsils. I would like to express my sincere appreciation to the diplomatic corps. There's U.S. Ambassador John Hennessy, Japan Ambassador Agira Karasawa, Republic of China, Taiwan Ambassador Jessica Lee, and utakang lindik merong bumarik. A development amlay mo radi del merabitang. Makmere nga sulir anayin tel olbi ng umalbay. Giblam gimer. Mogi motmak yo turga klisiam. Lauror girel abaluat mar adray-ray. Gire del mere del smig a maclol development a form a true partnership girel abalwad the financial and economic stability abalwad ray a maclol tutelel sel domesra safety and security are other ablu ray hindi na mal important. Patoka infrastructure a national government. Makloa de palo a development. Mag-growing population ray. Yak mereng asule la Vice President tam lakong
Mo uspe, raungil, lombasyaw, ra security. Ako lingi trabla bulis. Bato ka do masa. Il gire de soa del marul. Hindi gal plan, adi the plan, il di plan, el agdol taut, hindi akabalgul. So let me say this. Let's get to work and see what we can do. Bargolong mo laureor. Yarubak kal Dios, lubanggiat atray-ray, mabaluat atray-ray. O malmusulang. Dalutul Masaklol Prot Governor Norman H. Nginatavoet. Malungil mlo blok taklay kay kita lunguledel kita la pulis melang sir kita adray-ray kay kita Minister of Justice at ngakal Vice President kita ngaktel direct hopefully ang mo sabihin mo tukoy. Okay, malaway say el altam yak molngit tingel milngil temo speaker legislator speaker Helena Royce Yoichi Arurang please Belbeski the closing remarks. Ngil tutaw, Vice President, malmaringal selbo dong simra. Lero kul aldo lungil aldo amlamatong. Makmalolangit, yol turg, eklutan mo isoy sasus. Lenga ka omte erar, truy ma tar matewalat, truy matewalat. Malmut lungil tutaw, yak malolangit rateal, emosus, oisoy cycle mlamatong. Makot, tiyak mother siyaso sa nga kalmora ar atakal okyak sangal kita ngartiang President Whips, Vice President, Marokul Cabinet Members, Chief Justice, Kampal Lomasaul, President tra Senate, Marokul Senator sa ngartiang, Speaker ra House of Delegates, Marokul Delegate sa ngartiang, Esel Tokubets, Akmal Klolsu sa ngak, matirgal adal ongeti ulolbirang umalbay, Amorat at nakakal delegate termam Raviki and Kanay. Aktive kalmal mangutyal teal, other siyaso sa nga kalmora Aldalir Governors Association, Speaker Aldalir Speakers Association, Marbek kal adal olbi raigal 16 states. Tirekal members of Diplomatic Corps, thank you for coming. Aktive kalmalmol makmal mosus rangi raget. Marang rayray. Rubukul marmasil ay galelol mareng trablu rayray. Radalar aldape harsal mardil ray galelol mareng trablu rayray. Marbek kal adrablu rayray ngara alsel rayray micre rayray. Katangarang rusar mungmaldia kubes. El mother siyasu serngak el moratu armel marangaray ami aymi ngarami maebi raklay marangarabi. Aktirek kalmal mother siyasu serngak, almora former governor, Mewang Rungulbay, former speaker, David Oru, martial numerikal, aratal tial numerikal government. Aktirek kalmal mosus, almora atangak kal governor ngirat abawet, marbek kal adal ongeti ulolbirang umalbay, marokuil atal ngartiang. Akmutial tealek mal mother siyak klo et mol lomreng al saul, leor kamiu. Al-iloy ta maklol temiu, mabalgu maklol ureriu, emlos also iul mertiang. Makatamosyoni ngerti al-BS, al-gabalment trabalumam, mabes al-governor, mabes al-atal olbil, rangar umalbay. Aktirek kalkmal ngutial teal, emamre nga sulel, former governor Mewang Rungulbay, mar-atal state government, former speaker David Oru, mar-atal ramle ongeyay lolbi rangar umalbay, ramle mering lurerir mabalki lang ranrir al marablu rayray marat rayray au ul makatasyoni ngerti albes al government haktira kalkmal to gubets al mother siyasu serngak omreng al saul al marat tulungal gargamam raadamam sa limam makim ka tingel at lulang aseor kamam maulagi ngerti elang esel mo mungulbong eut tabangal
Aktire kalkmal to kubet salmom teer kamam ar adal ongeti lolbi rangar umalbay. Ekmal mare nga sule la chairman ra organizing committee liat spons takara. Ma chairman ra transition committee ar dialul alon skiota. Matirige rogul adal laikal tablol committee ram nemering lurerir. Makalda albartir ra omangat maklel el alsils. President Trasenet, Seldomes Rablu Rairay, Ramla Memong, Almer El Altaim, Mal Cloam Lamongot Alse Lablu. Ngaringat tablol, Maklobel Gul Tokoy Raklangar, El Sokal mo, Okmo, Makot, at Tokoy Ratolong Okla, Ongerung, Aldo Isra Adel Kirablu Rairay. Sabi ang alwasay, hindi oreo ng iray, Maldik Medung, Speaker Orior, Makabarnor Orior, agi kuk mo mangitak la, alkmuayray o Royce Rarat. Malaway se, yakto oratyang, emom teera o ngeti ulalbi rangar umalbay. Ikmal looti yaurung ulam, alkmuagi ikmal sa mariarek kaltmok la. Almoro lopengkel ang Governor ngirat aboy, delegat Vicky Kanay, ma-national government. Al mga tuula tokoil gira la rule tokoil gira la talang okl tokoil gira la klangar abat matirek tal tokoil gira la balwad rairay aktirek kalmal mom ter kamamar adal ongeti lolbi rangar umalpay ekmal mo darsia ont mam almora atanga kal president whips marki abinet teringi president rasenet senator Hokons Paules marwagul senators at ang akal speaker ra house Sabino Anastasio marokul delegates marokul adra kabalment el ngatiar el ang marurengs el wase sel taratime el kikuk pa madarsi ot mamalekong ela kamobes el mo ayray man direct lot takar mal patokal at el baby rakamam e baby rigi rokoy mata kom mal masulang edol mal malkay nga sew edakatkak radolongolet etirayak kal dolngi trarubak kal Dios mulolmol mulamakal tangat tergi rokoy mabalwat. Happy 32nd Constitution ng morar at rairay rokoy. Pagmal musulang. Lutan masaklol prot Angel Speaker ongetiu lolbi rangar umalbay. Thank you. Awera po kulngitra Father Rascal Mom Lulu di untitel telgibel time pas ang critical le donate sponsors makuktil ng sel gut maklital programmer kita al sils adal bayray rikl Allen Sid Bilung Gloria Sali sel coffee party ngaray mi maruba kadang rusar ngaralwong maruba kadang rulwobl ngara o kumeng ngira ite Victoriano Office of the Governor ang Earthmouth State Oygul Masel Rubak Council Oygul Palau Funeral Home and Chapel Speaker Bradley Gumangay Raten Tel Gululul Ngartmau Masurangal and Sons Company Medabastrak Prot thank you for making today a special day. Okay, di gu ay set mo nga sa seltit el morngi mangloy ka maldia kobor kidira kal malol ngi telo asem maldia kamo di kel selbol mira kang lungu ngar nga present tel boto open ngar nga gibobas kamiu. Okay, mang maldia kobor oy kung maldi elalak la selbol mira kang lungu. Mediclutal corrector sa adal baray rik la cleansit. Oo, mutangal di mutal masaklol prot. Oo, maklutal corrector sel kung maklol present. Ending magkikari nga alsel. Okay? Malay say, makulngit na dalutal master bekla adro ko yaklol prot et yak malungil sil sel mergid ar adrayray tokubet sel Happy Constitution Day el mergid ar adrabluray makulngit tra Father Rusk Saburom, please ebel al-asmerital programmer gid lobang lungu. Kung ngitar bekladro ko yung boda or ebol baskida closing prayer. Kada mo mang simra tial
mal klabokol program loba kadebang lungu and you eak lumutel mo oyuya kadebal batas mga era salmo dartama tuloy maerey momoldang kamiu el msiu ngelarubak modang si ang kilarubak pol modang sang kilarubak el ang el muarar selangas asil sel morsel langilt yang kilarubak amo modangs arubak ang arbab el mga dredala aro kuil balu podolulu rubak kal diosel demam kimer maraw la bangalel tial el tikinga merubang el kamam lakut makli magimal marenga sulem el mutel malol terkokla el kalbe el gobernador tial balu ma ar other olbil tial balu mol merubang ng seortir madalang clear wal sabir el tiblo oil kudor ma ol asir e bolungil utmok like el nyangar alir el karubanga la mastri lo kiwa syukangar kamam mal amam wal gosir kamam barokui mediblo oil ngarnyak lolo mga lam el morata matang el direk ngarnyak lolo mga lam merubang el moray kel kawam lang mail mas kamam el gimoru el kiram rarokui sils arole la edolem lo bang kamam rel al sils lo makal tangat trab lo mamar belaw e mol merubang lo makrar kamam barokui bol subam diblo oil kel ngar al sela buda makal tang reng sang dungu amak kyoring terkau lo bangklel Yesus Kristo ngalake melo bakmam bolaway say pumsulang. Okay, now said mo tong okla. All right, talso ko man dimla mo ding ya seldungura blura Taiwan, selbalura Hsinchu, sister city Rabulura Rai. Malmol ngitra angel ambassador ra Balura Taiwan alngia Jessica Lee ambassador ra Balura Taiwan al Merbelaw al mo present tay gid el gifts el mergida adra ayray mar adal mektial procura kulngite bol dalil to ra Taiwan comment dia. Okay, once again, Irai State is sister cities with the city of Hsinchu. So at this moment, I would like to ask the ambassador of Taiwan to Palau, Ambassador Jessica Lee, to please present our gifts. Chứ 我知道我的中文不太好，但是我代表爱来州政府中心非常谢谢。李大师非常感谢。her Mandarin is excellent, better than my English or my Palauans. On behalf of the Hsinchu city, I'm delighted to hand over those 70,000 pieces of a surgical mask to the governor for the people and the governor of the state of Irai. It is a love and a care from your sister city, although it's overdue, the hangover due to the change of a government. And the Mayor Lin also convey his congratulations. Wish the nice congressional government of the state of Irai a successful tenure, and wish this mask can assist people to stay safe. And I always believe that the people-to-people exchange is the foundational cornerstones
of our bilateral relationship, not only because we shared the Austronesia cultural links, but we also shared the value of democracy, freedom, and human rights. And once again, congratulations on the inauguration, and stay safe and wish have a great term of tenure. Thank you. Thank you, Ambassador. 谢谢。Okay, medulutum saklol prot Ambassador Jessica Lee, Ambassador at Taiwan al Mervelao. Kita direk kal walol hotel abtokol relationships el belu rai rai o bang lo bengkel abtokol belu. Makadamal maurang asulela Governor ma arbek la adro kulno sa ilmay mo kung kulngi trar asher symbol sa real maigal present el oroso. Okay. Malway say el ang namo mereka program mang namo sa elo mo loongak yang aringia ang loy gal moringi tidak kal ngaringia seseltit el ngara arbay matamo bro so mentira kal sa edel mo ukor omngure el lak lo mesang loy tidak kal moringi ya omelal siya sing ama moringi tringgegi del photographer mang may mo kunya kadmo omelal siya sing lo mentira kal tokol electoral officials Okay, once again, ladies and gentlemen, please, the Lutel Mastiraklol Prota, complete swearing in and installation ceremony, 9th IRI State Constitutional Government. Tokomal masulang. Okay, kulngi trar elected official, tikal orgul officials, ma-please el ball line up tial platform. O tial stairs. El masya sing el obengel tial sign. O yang akang klika Randy Rani. Ira Ariang Rani. Sabi el maral ongak.
for coming. Hey, congratulations. I like that chair. Darcy's dad has amazing energy right now. Okay. Okay. No, Dre. Ya, está bueno. What's the party? When's the party? It's coming. It's coming. It's coming. All right. All right. Thank you guys for coming. Go to the shade. It's really hot. Yeah. Okay. Get some food first. Get some food and then. Yes. Okay.
Ma'am?